Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe mwese abakurikiye channel y'Umutsindo TV, yaba ari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunaboneraho kubifuriza umugoroba mwiza aho muri hose ndetse no kugubwa neza. Uyu rero akaba ari umugoroba w'amakuru agezweho kuri izi saha zo kuwa mbere tariki ya 23 Nzeri 2024. Amakuru rero yacu reka tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko Tanzania polisi yafunze abayobozi b'ishyaka rya Chadema ritavugwa rumwe na leta. Umuyobozi rero wa polisi y'umujyi wa Dar es Salaam Jumani Muriro yavuze ko igipolisi ayoboye cyataye muri yombi abantu 14 bo mu ishyaka rya Chadema, barimo umuyobozi waryo Freeman Mbowe hamwe n'umunyamabanga rero mukuru waryo Tundu Lissu. Ubuyobozi rero bwa polisi y'igihugu bwatangaje ko abantu 14 barimo abayobozi bakuru b'ishyaka bafatiwe mu gace ka Magomeni kari muri Dar es Salaam mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 23 Nzeri 2024, ubwo rero bashakaga kwitabira imyigaragambyo inyuranyije n'amategeko. Abayobozi rero b'ishyaka Chadema ritavugwa rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania baherutse gukangurira abaturage kwitabira imyigaragambyo, basobanuye ko igamije kwamagana ishimutwa ry'abanyapolitike rikomeje kugaragara muri iki gihugu. Ni muruza rero abo batanze nyuma y'urupfu rw'umunyapolitike ari Kibao wahoze ari umunyamabanga muri Chadema wasanzwe yapfuye, nyamara rero abamwishe ntibamenyekane. Urupfu rero rw'uyu munyapolitike rwavugishije benshi harimo n'imiryango mpuzamahanga bageretse urupfu rwe ku butegetsi bwa Mama Suluhu Hassan watangaje ko yiyamye igihugu nka Amerika yivanga mu mitegekere y'ibindi bihugu. Imiryango rero iharanira uburenganzira bwa muntu hamwe rero na guverinoma z'iburengerazuba harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagaragaje impungenge zo kutorohera abatavuga rumwe n'ubutegetsi imbere y'amatora y'inzego zibanze mu gushyingura n'amatora y'urusange mu mpera za 2025. Lissu rero umunyamuryango utavuga rumwe n'ubutegetsi yatawe muri yombi inshuro zitabarika kandi yakomerekejwe n'amasasu menshi mu gushaka kumwica muri 2017. Bamaze rero gutabwa muri yombi, polisi ya Tanzania yatangaje ko bakiri mu maboko yayo uko ari 14 kugira ngo rero babanze bagire ibyo babazwa. Amakuru rero yacu reka tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko Kongo imfungwa zirenga 1600 zarekuwe kubera uburwayi bukomeye. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku cyumweru rero imfungwa zirenga 1600 zararekuwe ziva muri gereza ya Makari Kinshasa kubera impamvu z'uburwayi budasanzwe. Minisitiri rero w'ubutabera Constantin Mutamba wari ukuriye iki gikorwa yumvikanye rero anenga gereza gufunga abantu barwaye mu buryo rero bukomeye kandi batanavurwa bikwiye. Amashusho rero yagaragaye bamwe mu barekuwe batabasha kugenda kubera ibisebe bikabije bafite ku maguru ndetse n'intege nke. Gereza rero ya Makara niyo ifungiyemo abantu benshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yubatswe rero igenewe gufunga abantu 1500, ariko rero bivugwa ko irimo abarenga 1015 nk'uko rero imiryango itegamiye kuri leta ibivuga. Bamwe rero mu baharanira uburenganzira bwa muntu baranenga uburyo abantu bamwe bafungwa muri za gereza zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakamara imyaka bataraburanishwa. Minisitiri rero Constantin Mutamba yumvikanye abwira barekuwe ko mu gihe bakwitwara nabi bageze hanze bahita bongera bagafungwa. Kurekura izi mfungwa rero bikurikiye kugerageza gutoroka gereza kwiciwemo rero imfungwa 129 mu mibare yatanzwe na leta. Inshuti rero zacu zakadasohoka, reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko igitero cya Isirayeli muri Libani cyahitanye byibuze abantu 100 abandi 400 bagakomereka. Byibuze rero abantu 100 bapfuye abandi 400 barakomereka mu gitero rero cya Isirayeli muri Libani. Iki rero cyakurikiye guhererekanya ibisasu ku cyumweru aho Hezbollah yohereje rocket zirenga 100 misile na drone mu majyaruguru ya Isirayeli
bimwe rero bikagwa hafi y'umujyi wa Haifa. Minisitiri rero w'ubuzima wa Libani yavuze ko byibuze abantu 100 bishwe na abandi 400 bagakomereka mu gitero cy'indege cya Isiraheli kuri uyu wa mbere. Harimo rero abana, abagore ndetse n'abakozi bashinzwe ubutabazi muri kimwe rero mu bitero bikomeye muri uyu mwaka byo kurwanya Hezbollah. Intambara rero hagati ya Isiraheli na Hezbollah yafashe intera nyuma y'uko udukoresho rero twayo twitumanaho duturikiyemo ibisasu byari byatezwemo na Isiraheli kuwa kabiri ushize no kuwa gatatu. Kuri ubu rero abantu barenga 600 bakaba bamaze kwicirwa muri Libani kuva rero ukwakira. Benshi rero bakaba ari abarwanyi ariko n'abasivile barenga 100. Kuri uyu wa mbere rero igisirikare cya Isiraheli cyatangaje kuri X ko cyagabye igitero ku byo kivuga ko ari ibipimo 300 bya Hezbollah muri Libani. Gishyiraho rero ifoto y'uwo kivuga ko ari umuyobozi w'ingabo Lieutenant General Heizi Havi atanga amabwiriza yo kongera ibitero ku biro bikuru bya gisirikare Tel Aviv. Heizi rero n'abandi bayobozi ba Isiraheli basezeranyije ko bazakomeza guhashya Hezbollah mu minsi iri imbere. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka nadusubikiye amakuru yacu, tunabashimira uburyo mwagiye mubana natwe, uburyo mwakomeje kudukurikirana. Nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho byihuse. Mwari kumwe nanjye Dani Dash, umugoroba mwiza, Imana ibarinde. Ciao ciao.